Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Gahunda y'ibiganiro byaduha hagati y'inyeshyamba za FC23 na leta ya Kongo Kinshasa irakomeza muri iki cyumweru mu Busuwisi, aho ibiganiro byimuriwe kuba intambara n'isizo bwo hagati iriho rirwanya ubutesi ryashyikirije Mohamed bin Ahmed Aziz Al Khulaifi, umunyamabanga wa leta akaba na minisitiri w'abanyamahanga w'igihugu cya Qatar, amazina y'abantu 12 bagize itsinda ry'intumwa zaryo muri ibi biganiro. Muri bo harimo abashinzwe gushyikirana 6 hamwe na René abandi nk'umuyobozi waryo n'impuguke 6. Kuri inshuro zigaragaramo Claude Ibranque Ekolomba woze intumwa idasanzwe ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Ni ubwa mbere Ibranque agaragaye bwa mbere nk'umunyamuryango w'urya FC23. Mu mpera za Mutarama yagaragaye ari kumwe n'abayobozi b'inyeshyamba Igoma, avuga ko atarinjira muri FC23 ariko ko arimo gusaba ko unenanga ko bakorana. Yavuze kandi ko ashobora gutabara nk'umujyanama w'hanze FC23 mu gihe gitegerejwe ko nanga agira icyo akora ku busabe bwe. Claude Ibranque Ekolomba yabaye umuhuzabikorwa w'urwego rushinzwe gukurikirana ishyirwa mikuru ry'amasezerano ya Addis Ababa rwari rugamije gukurikirana iby'akarere kiyemeje mu bijyanye n'amahoro n'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo. Itariki ya 23 Gicurasi 2023 yagizwe amazeru asanzwe muri Perezidansi ya Kongo Kinshasa ku iteka rya Perezida. Tariki ya 12 Kamena mu mwaka yatangije umutwe wa politiki Réveil Populaire washinzwe mu rwego rw'amatora rusange yo mu Kuboza kwa 2023, anatangaza ko iki manda ya kabiri ya Tshisekedi ku itariki ya 19 Mutarama 2024, ariko uyu mutwe wamaganye byavuye mu matora y'abadepite yatangajwe na komisiyo yigenga y'amatora yigenga, ari nabwo yatangiye kurebana igisura n'ubutegetsi. Biteganyijwe ko mu biganiro bihuza guverinoma ya Kongo na FC23 mu Busuwisi bitangira kuwa mbere itariki ya 16 Mata bikazageza kuwa 5. Ubwo ariko kandi Frank Mwedi Marire Apeneroza ari minisitiri muri guverinoma ya Kongo Kinshasa ari mu ntumwa za FC23 zitabira ibiganiro byayo na Kinshasa mu Busuwisi. Ni ibiganiro byatangiye kuwa mbere bikazamara iminsi 5. Jeune Afrique yavuze ko intumwa 12 arizo FC23 bareje muri ibi biganiro, muri zo hakaba harimo Frank Mwedi Marire Apenera. Uyu Apenera arazwi cyane mu butegetsi bwa Kabila bijyanye no kuba yarakoze inshingano zitandukanye ya minisitiri cyangwa se minisitiri wungirije. Mu nshingano yakoze harimo kuba minisitiri wungirije ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga no kwihuza kw'akarere hagati ya 2014 na 2016, mu gihe hagati ya 2016 na 2017 yabaye minisitiri wungirije ushinzwe igenamigambi. Hagati yo ku itariki 10 Mata 2017 n'9 Nzeri 2019 bwo yari minisitiri w'ubukerarugendo. Hagati aho ku rugamba impande zombi zikomeje gushinjanya gukomeza imirwano. Nko mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 13 Mata Ikarembe na Karonge, imijyi ibiri iherereye ku mupaka wa teritwari za Mazina Warikare mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, haravugwa ituze nyuma y'imirwano ikaze ihanganije FC23 na Wazalendo. Nk'uko amakuru atandukanye ava mu gace abitangaza, inyeshyamba za Wazalendo zagabye ibitero hagana saa 2 z'ijoro ku cyumweru ku binjiro by'inyeshyamba za FC23. Hakurikiyeho kurasana kwateje ubwoba ku baturage b'abasivile bituma benshi bifungirana mu ngo zabo. Imibare y'ibanze yerekana ko byibuze abantu 2 bapfuye barimo umusivile n'umusirikare wa FC23 nk'uko inkuru y'ikinyamakuru Actes bivuga. Hagaragaye kandi kuro by'ubusabuzi mu gihe cy'imirwano byongera guca intege abaturage basanzwe barazajwe n'ihungabana ry'umutekano rikomeje kugaragara muri ako karere. Biravuga ko mu gitondo cyo kuwa mbere umwuka wari ukomeje kuba mubi n'ubwo imirwano yari yahagaze. Abaturage muri ako gace bakomeje kugira ubwoba batinya ko imirwano y'ubura. Nk'uko amakuru amwe avuga, inyeshyamba za Wazalendo zavuye muri iyo midugudu bituma inyeshyamba za FC23 zagenzura byuzuye imirwaniro mu gihe umutekano ukomeje guhungabana muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, aho uturere twa Masina Warikare dukomeje kuba izingiro ry'imirwano ikunze kugaragara bya hato na hato hagati n'imitwe yitwaje intwaro n'inyeshyamba za FC23. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banatwa umunya-Uganda Christopher Okaro ukekwaho kwica abana bane bafite hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3 basanze ku ishuri ry'incuke mu mujyi wa Kampala. Yatangiye kuranishwa mu ruhame ahitwa Gaba, aho bikekwa ko yakorewe icyaha. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko uyu mugabo w'imyaka 39 mu rubanza rwe amaze gusumirwa ibyaha byose aregwa yabihakanye, yivuye inyuma akavuga ko atari we wishe abo bana. Ikinyamakuru ABC News cyavuze ko abanya-Uganda benshi bari mu ihema aho bahuriye ngo bakurikirane urwo rubanza. Bamwe mu banyamakuru bazwi muri Uganda bavuze ko ubwo abashinjacyaha basobanura uko abana bishwe, ababyeyi babo bamwe baguye igihumure bakajyanwa kwa muganga. Ni ubwa mbere ukekwaho icyaha ajyanwe kuburanishwa yagikoreye muri Uganda nk'uko biherutse gutegekwa na Perezida Museveni. Umuryango w'abanyamategeko wa Uganda wamaganye iki gitekerezo cya Perezida Museveni, uvuze ko ari ugushimutwa ku rwego rw'ubucamanza bikozwe na Perezida no kubuza uregwa kubona ubutabera bwuzuye kuko baburana n'amarangamutima y'abantu. Ubwo uyu mugabo yajyaga kuri iri shuri ku itariki 2 ukwezi kwa 4 yigeze umubyeyi ndetse yishyira umwana nk'uzahazana umwana we, ahita akinga ikigo atangira kwica abana. Abaturage icyo gihe bashatse kumwica nawe ariko bagongwa n'inzego z'umutekano zagobotse zikamukiza rubanda rwashakaga kwihorera. Urwego rw'ubucamanza rwa Uganda rwavuze ko uburyo bwo kujyana imanza habereye ibyaha ari ukwegereza abaturage ubucamanza kandi bugatangwa vuba cyane ko bene izi manza zihita zihutishwa.
Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika Matsiko Nyamanga wa Kenya ushinzwe ingufu Opiya Wandayi yavuze ko atagomba kwegura kuri uyu mwanya nyuma y'amajwi menshi amaze igihe asaba kwegura kuko mu gihugu hinjiye peteroli y'ibicupuri. Ikinyamakuru The Kenyans cyavuze ko umugabo yavuze ko nta mpamvu afite yo kwegura kuko itsinda rikora iperereza ryashyizweho azi neza ko rizamugaragaza nk'umwere nta uhuriye no mu buriganya muri essence yinjiye mu gihugu. Uyu minisitiri yavuze ko ibyabaye byagizwemo uruhare n'abantu benshi ku buryo yumva atari we wakabaye asabwa kwegura dore ko minisiteri isanganwe umunyamabanga uhoraho ushinzwe bene iyo mirimo asaba ko abantu bagenza agakiperereza rikazaba ari ryo rimwirukana nirisanga afitemo amarimanganya nawe. Nsuye mu Rwanda gatumva igizwe ry'igihugu nyunguranabitekerezo n'imitwe ya politiki yemewe Senateri Dr Frank Habineza yatangaje ko iri huriro rishyigikiye ubuyobozi bw'u Rwanda buyobowe na Perezida Paul Kagame ndetse ko ritifuza uwo ari wese washaka gusubiza igihugu nyuma. Yabigarutseho kuwa mbere tariki ya 13 Mata mu ijambo risoza icyumweru cy'icyunamo yavugiye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Rebero ahibukirwa abanyapolitiki bicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Habineza yavuze ko abanyapolitiki bibutswe bicwa bazira ubwoko ibitekerezo byabo bya politiki kurwanya ikibi no kwanga akarengane. Ati abanyapolitiki twibuka uyu munsi bicwa bazira ubutwari bwabo bwo kurwanya ingoma y'igitugu no kwanga akarengane babikoze baranira ko igihugu kirangwa n'imiyoborere iha agaciro abanyarwanda bose nta vangura. Habineza yagaragaje ko ubuyobozi bw'u Rwanda rwagize imbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi aribwo bwazanye politiki y'urwango ndetse n'amacakubiri ndetse ko ingaruka yaje kuba Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yahitanye uburenga miliyoni imwe barimo n'abanyapolitiki. Yavuze ko nyuma y'imyaka 32 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye u Rwanda rwahisemo kugendera kuri politiki y'ubwumvikane ikiri imbere ibiganiro bya politiki kandi karangwa no kujya inama koroherana no guharanira ubumwe bw'igihugu ku buryo abanyarwanda bose biyumva mu gihugu cyabo kandi bagahabwa agaciro kamwe nta vangura. Mu izina ry'ibiro ry'imitwe ya politiki Dr Frank yavuze ko politiki biyemeje ari ugukorera hamwe ku bw'inyungu z'abanyarwanda. Yavuze kandi ko bishimira ko bagira uruhare mu miyoborere y'igihugu ati twishimira ko twese tugira uruhare mu miyoborere y'u Rwanda hakaba gusangira ubutegetsi nta bwikanyize. Niyo mpamvu imitwe ya politiki uko ari 11 ihagarariwe mu nteko ishinga amategeko ndetse no mu zindi nzego z'ubutegetsi bw'igihugu. Habineza yashimangiye ko bagize iriya mitwe bagira aho bahurira bakaganira ku bibazo byugarije igihugu bitavuze ko buri mutwe wigenga ndetse ukagira uko ubona ibintu mu buryo butandukanye n'undi. Ku bwa Senateri Dr Frank Habineza opozisiyo mu Rwanda si ukurwana cyangwa se kwangiza ibyo abantu bagezeho biyubakanywe imyaka 32 tuvuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Opozisiyo yacu no gutanga ibitekerezo no gushaka ibisubizo ku bibazo bihari kandi tukabikora tuzirikana ko turi mu Rwanda rwagize amateka ya politiki mabi yatumye aba Jenoside yakorewe Abatutsi. Opozisiyo yacu igomba kubaho ibyo abantu bemeranyijweho nk'amahame remezo buri wese agomba kugenderaho no kurinda ko dufasha gukomeza kubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda. Uyu munyapolitiki yasabye abayoboke b'imitwe yemewe mu gihugu n'abanyarwanda bose muri rusange gukomeza kwamagana abashaka kugura politiki z'urwango mu Rwanda babita abanyapolitiki bari mu Rwanda mu karere ndetse no hirya no hino ku isi. Yavuze kandi ko bashyigikiye ubuyobozi bw'igihugu ati dushyigikiye ubuyobozi bwacu burangajwe imbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ntituzemera uwo ari wese washaka kongera kudusubiza inyuma yitwaje icyo ari cyo cyose. Mu gihe u Rwanda rumaze igihe rwakira barimo abahoze ari abarwanyi ba FDLR Dr Habineza mu izina ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda yasabye abanyarwanda bakiri mu mashyamba ya Kongo gutaha. Ati ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda rirasaba abanyarwanda bakiri mu mashyamba ya Kongo n'ahandi ku isi kwitandukanya n'ababagize ingwate banga gutaha kubera ibyaha basize bakoze mu Rwanda birimo na Jenoside yakorewe Abatutsi nibataye kuko mu Rwanda ari amahoro. Yaboneyeho gusaba urubyiruko rw'u Rwanda kwirinda uwo wese washaka kubazamo amacakuri cyangwa se kubarangaza ahubwo bakagira ubushobozi buhagije kubera ko bishobora kubashuka no kwangiriza ubuzima ari byinshi. Mu mahanga aravuga amakuru yo gufunga amayira y'amato ndetse n'indege mu nigo bwa Hormuz. Inyandiko isobanura ibikorwa by'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi yatangajwe no 22 isobanura gufunga inzira y'amazi gutya ko ari igikorwa cy'izikare cyo kubuza kwinjira cyangwa se guzuka kw'amato cyangwa se n'indege z'ibihugu byose yaba y'umwanzi cyangwa se afite ababogamiye mu byambu ibibuga by'indege cyangwa se ahandi ku mwaro hasanzwe hafitwe cyangwa se hafashwe na leta y'umwanzi. Ishami ry'ingabo za Amerika rizwi nka US Central Command cyangwa CENTCOM bisa naho riza gukurikiza iyo nyandiko ubwo ryatangaza ko kuva uyu munsi nimugoroba riza kubuza nta kurwanira amato y'ibihugu byose kwinjira cyangwa se gusohoka ku byambu n'ibice by'umwaro wa Iran harimo ibyambu byo mu kigobe cy'Abarabu n'inyanja ya Oman. Mu matangazo yaheruka CENTCOM ikoresha ikigobe cy'Abarabu ishaka kuvuga akarere k'ikigobe cya Perse karimo n'umuhora Hormuz. CENTCOM yongera ko ingabo za Amerika zitazabangamira ingendo z'amato atava cyangwa se aterekeza ku byambu bya Iran kandi ko amato y'ubucuruzi aza guhabwa amakuru no kuburirwa mbere y'uko uko gufungwa gutangira. Icyo ni igikorwa cyo gukoresha ingufu za gisirikare mu kubuza amato n'indege kugenda muri ako gace. Perezida Trump yavuze ko ibindi bihugu biza gufasha gufunga ubunigo bwa Hormuz ariko ntiyavuze ibyo ari byo. Ubwongereza bwatangaje ko butari muri icyo gikorwa cya Trump ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika muri rusange. Naho Minisitiri w'Abanyamahanga y'Ubushinwa yatangaje ko amakuru ava ku gihugu cyoreje cyangwa se giteganya kohereza intwaro muri Iran ari ibirego bidafite ishingiro. Mu minsi yashize ibitangazamakuru byo muri Amerika byasohoye inkuru kuri iki kibazo bishingiye ku makuru yatanzwe n'inzego z'ubutasi. Guo Shiakin umuvugizi wa Minisiteri w'Abanyamahanga y'Ubushinwa mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko Ubushinwa buri gihe bwagiye bwitondera kohereza intwaro mu mahanga. Yongeraho ko Ubushinwa bwagiye buvuga kenshi ko budacuruza intwaro ku bihugu biri mu ntambara. Minisiteri w'Abanyamahanga y'Ubushinwa kandi yahamagariye impande zose guhagarika imirwano inagaragaza icyizere
icyizere ko agahenge k'intambara kari hagati ya Iran na Amerika kazahinduka k'igihe kirekire. Hanyuma kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibasiye umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 amuhora ko atamushyigikiye mu ntambara ahanganyemo na Iran, amwita udashoboye mu bya politike mpuzamahanga, anamwibutsa ko gutorwa ko yabigizemo uruhare. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ku mugoroba ku itariki ya 12, Trump yavuze ko adashaka Papa unenga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyujije ku rubuga rwa Truth Social. Ati sinshaka Papa utekereza ko bikwiye kuri anigira intwaro kirimbuzi, sinshaka Papa utekereza ko ari bibi ko Amerika yaragabye igitero kuri Venezuela. Trump yakomeje avuga ko Papa Leo agomba kwisubiraho agakoresha ubwenge kandi akibanda ku kuba Papa ukomeyeho kuba umunyapolitike. Yongeye ko ari we wagize uruhare mu gutuma Papa Leo aba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Asobanura ko Vatican yamuhisemo kandi yaravukiye muri Amerika kubera ko yari ku butegetsi. Ati we n'abandi muri White House Leo ntiyari kuba ari Vatican. Trump yashimangiye ko atari umufana wa Papa Leo, amunenga ko adakora akazi uko bikwiriye. Uburakari bwa Trump busa nkaho bwatewe n'iherutse gutangazwa na Papa Leo warenze intambara ya Amerika na Israel kuri Iran. Papa Leo warenze mu buryo budasanzwe amagambo ya Trump yo gutera ubwoba avuga ko bashaka gusenya Iran, yemeza ko atari kwihanganirwa, asaba batangije intambara guhagarika kumena amaraso, anenga ibyo yise kwiyumvamo ubushobozi buhanitse butiza umurindi intambara. Papa kandi yigeze kwibaza kuri politiki ka guverinoma ya Trump ku bijyanye n'abimukira, asa nkaho atayishyigikiye. Sintinya ubuyobozi bwa Trump. Iki ni igisubizo cya Papa Leo wa 14 kuri Perezida wa Amerika wamwise umuswa ruduya muri politiki mpuzamahanga. Umushumba wa Kiliziya Gatolika umaze kugira yarije muri Algeria yashuje Donald Trump wari wamunenze. Ikinyamakuru Paris Match cyari mu ndege ya Papa yakibwira ati ntekereza ko abantu bazasoma ubutumwa bwa Trump bazifatira imyanzuro. Sintinya ubuyobozi bwa Trump. Yongeye ati sindi umunyapolitiki kandi nta gahunda mfite yo kujya mu mpaka nawe. Ati ubutumwa bwanjye bwamye ari bumwe, guteza imbere amahoro, kandi bimubwira abayobozi bose b'isi si wenyine. Tugomba guhora dushaka kuko twahagarika intambara tukimakaza amahoro n'ubwiyunge. Ati nzakomeza namagana intambara ndanguruye. Mu gusoza mubwire ko kuwa mbere Leta ya Australia yatangaje ko umugore agiye kuba umugaba mukuru w'ingabo mu mpinduka zakozwe mu makuru w'igisirikare cy'icyo gihugu. Lieutenant General Susan Coyle azatangiza inshingano muri Nyakanga uyu mwaka, aho umugore wa mbere mu mateka y'iki gihugu ufashe uwo mwanya. General Susan azasimbura Lieutenant General Simon Stewart. Kandi izi mpinduka zibaye umuhati wa leta wo gushishikariza abagore kwinjira mu ngabo. Mu itangazo Minisitiri w'Intebe Anthony Albanese yavuze ati kuva muri Nyakanga tuba dufite umugore wa mbere nk'umugaba mukuru w'ingabo mu mateka y'imyaka 25 y'ingabo za Australia. Minisitiri w'Ingabo Richard Marles yavuze ko igira ngo rya Coyle ari igihe cy'amateka akomeye. Coyle mu myaka 55 yinje mu gisirikare muri 1947 azamuka mu maranka no mu mirimo itandukanye kugeza kuri uyu mwanya yagenewe. Abagore bagize 21% mu ngabo za Australian Defence Force na 18.5% mu myanya y'ubutegetsi bw'ingabo nk'uko Reuters bivuga. Hanyuma kandi urubuga nkoranyambaga rwa X rwatangiye kugabanya ingano y'amafaranga rwishyura ba nyiri konti bahora bakoresha imitwe y'inkuru, amafoto cyangwa se amashusho bikoresha amayeri yo gukurura abasomyi cyangwa se clickbait cyangwa se n'amakuru yakuwe ahandi. Umuyobozi wa serivisi kuri X Nikita Beer yatangaje ko konti zikusanya amakuru ziyakuye ku yandi masoko zatangiye kwishyurwa agabanyijwe 40% bikazagabanywa 80% mu bwishyu butaha. Yasobanuye ko kunyuza ku rubuga inkuru 100 zakuwe ahandi buri munsi byangiza amahirwe y'abahanzi b'umwimerere n'abanditsi bashya barimo kuzamuka. Izi mpinduka zahise zigira ingaruka ku bakoresha urubuga bazwi cyane. Umwe mu bakora ibiganiro witwa Dominic Markji ukurikirwa n'abantu 1.6 yagaragaje ko konti yagabanyijwe ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga. Markji yamenyekanye cyane bwa mbere kubera ibitekerezo bye n'imvugo zikemanga amatora y'umwaka 2020 muri Amerika. Yahagaritswe by'agateganyo 23 yamurwa uburenganzira bwo gukorera amafaranga inshuro imwe umwaka wakurikiyeho. Mbere yaho yari yavuze ko yinjizaga $55 by'amadolari ku mwaka kuri urubuga. Nubwo Markji yavuze ko adakunze gukoresha amayeri yo gukurura abasomyi, abandi bakoresha urubuga bavuze ko mu butumwa atangaza akoresha ijambo amakuru make yihutirwa cyangwa se breaking nibura inshuro 91 ku cyumweru. Izi mpinduka zibaye mu gihe abantu benshi bakomeje kwibaza ku munaniro w'uru rubuga. Abasengura imikorere y'imbuga nkoranyambaga bagaragaza ko X itakiri urubuga rutabogama mu bya politiki, ahubwo isa nk'ihindutse urubuga rw'abakonservateri. Ikindi nuko mbere X ari urubuga rumeze nk'ihuriro ry'izindi mbuga nyinshi ku buryo abantu bayifashishaga mu gufungura no gusura izindi mbuga zinyuranye, ariko bitakiriho ubu. Ibi byose ariko siko Musk abibona nyirarwo, uko avuga ko ubwo busesenguzi butari mukuri.